February ni somni paruk in ni sang ni somni pani ani ngai thatu le view tu zong zong te chi bai vek ko le February ni somni pali ni nga ni ji nga khan Russia ko pui Moscow mitam berlamut thup lain an president mingthang Vladimir Putin a chuan asipai nuai khalle sing kuata chu Ukraine do turin special military operation turin thupek a chhuat a rup maya Ukraine ko pui Kyiv a cheng mi pui makta tuai ni point pakwa te la in mumanga le atak ngein tho phang takin bom pok ri tuar le in do thona ri in akai har zawa mi pui an buai phili le chu in do ra chuan kar khat chu lekin Ukraine ram tuk tlom tura an ngai ani ni nga ni lengin Russia chuan Ukraine ram hi tuipui khomo le boruak atangin chimle ma chaklam atangin in do thona za chuang mangin Ukraine Air Defense mun poimo zual chutche tomin an beizui ta ani Belarus ram atang le Luhansk Donetsk Kherson Dnieper River Odessa port le Mariupol le Crimea atangin leilama tanks nen Russia sipai ten Ukraine chu an run ta ani Ukraine khopui Kyiv chu an hual betlata tuna Ukraine ram hroi tu khothlang ram on tlat tu tele NATO le EU zom du tu President Volodymyr Zelensky le athui hruai man khoma sarkar paithak chu an tumani Ukraine President Zelensky chuan Russia chuan bitum pakhatna number 1 a min neya kachung da chu an bitum number 2 na ani midang sipai ho tu tele ram hruai tu lokdang te po man an tumani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in an beina wangin Ukrainian za somthum pasari le liam zathum somruk pali om to in mi nuai khat ta chuan an in le lo chu mun himlama an tlan che san towa Ukraine ram thenom Poland Romania Hungary Lithuania Moldova ate refugee an om to ati Ukraine sipai te chuan an mani beitu Russian sipai somnga thata isoin in do thlona pangale helicopter ral thu thei Mi-8 copter paruk Ka-52 alligator attacker palite Gostomel air base an kapla a tengsom panga ti che sakto in Russian sipai te Donbas region a helthen khat te Russia thlop tu te an manual bok Russian sipai transport thlona AN-26 chu Vonore region a kapla in anin soya crew paruk le sipai somthum poriat an chuang Russia chuan ka thlang ni lovin pilot ti sual palwang leo khol chen no wanga tla ani an te thong teng then khat T-70 le T-90 som panga chuang chu USM Javelin anti-tank missile mangin an kap chia avain armor vehicle combat vehicle za somthum anti che saka 74 Brigade of Motorcycle Rifle mi somni tanga somnga vel sipai an man sakpok ni in Ukraine Defense Ministry chuan an ta lang Russia Defense Ministry chuan ninga ni ringot ta Ukraine military mun poimo somsari pali le thlona tumhun som pakhat le radar mun pui som poriat Kyiv khopui anti-aircraft batteries te anti che sakni an soya hi Moscow chanchinbu RIA Novosto chanchinbu point aziak Sky News UK chuan Kyiv khopui beitu Russian thlona ka thlaka tanga parachute manga pilot zuang thla video ata langani Kyiv khopui hi Russia sipai te chuan wal be tata sarkar paithlaka Moscow mi andu zong rorel tu da antomani ma se tuna Ukraine ram hroi tu te chuan chu ti mai tlom an tum bik lawa engtia reinge an tran thayang ti ero achiang ta hau lo mai President Zelensky chuan Ukraine sipai le civilian thi te chu pasal tha ramtana nun hlan tu martar tin chuang takin afak hle a hriateng an ninga theihil an ngai lowang ti in thil sual ti tu te chu kan ngai dam don lowa kan thrareng don ani ati Ukrainian mipui kum song pori te tanga somrokin ka ta chu Ukraine ram chuasan nawa ram chantura sipai tangvek turang enin asom zui ani Ukraine Defense Ministry chuan sipai lak run pui ni som ko chung akal puyanga Ukraine ramle nam chan nana chen rang kawa ral do du apiang te chu ral thuam pek toin ma ala chho mup mek zel ani President Zelensky omna hi US chuan angai ven leya Kyiv khopuya ni lo Lviv khopui Poland atanga kilometer soma omse adu ma se fiam thu tho thiam comedian ni thin President Zelensky chuan doi zep taka big po emo
aram mipui thlabar mang anga an omlaya biruk san atum lo ani mipui te chu an tan thei to pachu atum thu le karam mipui te chu in hena kom rengang do thu leng vel tam lia kifa kala om rengani Russia target number 1 kania adota ka suang te ani Ukraine sarkar paya ti chet vek an tawani Russia chu military mun chau kan bei antia dot ni in civil mi te chena an bei ani khopui thlawang tak chu an be ani ti in video mangin thu cha ati chuak ani Russian sipai te hian Odessa region a Ukraine border guard hoda chu an that vek ti ani World Heavyweight Boxing Champion lo ni to te unaw Vitaly Klitschko kumsom nga le a unaw pa Vladimir Klitschko kumsom li panga te point an ram le nam chan nan silai chuin raldo tura anin pe thu an soitoa Vitaly Klitschko chu Kiev khopui mayor nilaya nia kami pui tele ram chan nan sepaya tana ral be angaya du than tur kan nei lo ti in boxer thri nima se Russia sipai te ma chon turin anin buat sai ane Russia sipai te chu ningani chhnuda thumvel khan asirukla in Soviet Union hun laya Ukraine rama nuclear power plant lian tak Chernobyl nuclear plant chu thunun vatumin an beya heta hian Ukraine sipai te po an lo tang viona in atlom zo ka an tang ta a Chernobyl power plant chu Russia sipai te kota om ta ani Ukraine sipai veng tu te po tengmin ngalin ren be ania Russia chuan T80 le T90 tengin an veng hal US chuan Chernobyl nuclear power plant veng tu te chu wat turina puata engwangin nge Chernobyl nuclear power plant hi thunun an du hriaten lova media then kha chuan Russia in NATO le US Trump te chu Ukraine aruna in rolo tura adu wangle nuclear ral thuamanga awawna thil ti ni in an ring Lieutenant General Ben Hawks US Army Lui Commander for Europe thin chuan hetinga Chernobyl lak wathi Russia tan thil poimo lutuk tak mai ni in marlama tanga Kiev khopui lakna tura tranhmun poimo tak ani ati Belarus rama tanga kilometer somle ka hla Kiev khopui atanga kilometer somle ta hla a omani Chernobyl nuclear power plant hi Cold War line Soviet Union siamania he Chernobyl exclusive zone anti hian square kilometer sang ni zaruka zaw ram alu amuk maya amun azol zaw tha em ani April ni somni paruk sang kha zakwa somriat paruk khan reactor number 4 power plant atangin nuclear zung zam radiation chu apu dupala Soviet Union hroi tu ten cover thriata an puangza du mialo Kiev khopuya mihring maktadwai ni point pasari chuangte po thil thriat an heklo ma se chu active radio zung zam lo om tak mai chu Sweden rama an lo detect lo mai chi Soviet Union chuan thil om dan apuang zar lo thei ta lo ni kha he thil hian EU ramte ati thin rim hle ngenga sangni som pasari khan a radiation ti bo turin a chung chu robot manga siam that ani he Chernobyl nuclear power plant hi sangni somruk pali thlenga man thei tura ro man ani Chernobyl mun hi indoma jong khan khwajin hoten an thlo lui thin ani tuna chuan khwajin mi te tan khar ani ta a hetianga Russia sipai ten thunun tuma aron be tum chat awang hian Ukraine sipai te chuan an hum zo ta lo ni na lang British military intelligence MI6 so to pa Richard Moore chuan President Putin an Ukraine arun hi thil thleng thut ani lova hun rei to takatanga ruang man lok thil ti nia Ukraine hruai tu te ka hluma hruai tu senior dang le senior official te tha chu Russia in an tumani ate ningani jingwa trena Russia in Ukraine arun chungchanga US President Joe Biden chuan White House a akhon bol upaho te ko khomin White House East Room situation room an ti tangin cover hriata thupuan aron nei ta a President Biden hian media mason atum hi son lekin Russia in Ukraine arun atanga dar ka so panin huwa thupuan anei chawni in US media ten anjiak President Biden chuan Ukraine runa invasion chu President Vladimir Putin a ti chu liu anga soin Russia rama beng lian ber pani te hrena tu soin Russia chuan US dollar euro le pound manga kovela sumdona chi reng anei ve an phalo thu soin Vladimir Putin chuan inremna a in he indoni athlang zoka indona hi Putina indona Putin's war ani ruang man lok sa diam thil ti ni in hetinga midang ngai to lek lowa pong ta na le ko mo bola thil ti hi adik lawin a thalo le Putin nena inbiak tumna po ka nei talave
Putin a hi kawngmaw bawl tu ani America chu zalen na turin a dinga buluk le a thlak taka chena chu a do tlat ani Putin a khosak dan le chen mang hi Ukraine rampi alam thlengin ani kan ringa ani na taka chuan Soviet Union din thar le adu ani Kremlin chuan Ukraine a Russian kai bu tu sarkar din adu ni ti in global financial system chu Russia ramhan an phal sak don lo ani US Defense Secretary Lloyd Austin le Army General Mike Milley chairman of Joint Chiefs of Staff ta chuan Commander-in-Chief President Biden thu pek thar angin Eastern Europe NATO member ram veng him turin Armor Combat Team sipai sangsari tirluna tur order ante chu halani President Biden chuan US oil le gas company lian te chu hun har sakara hlokna le remchana lalo turina changala chuti rualin cyber attack theilaka inveng turin a hril bawk tui al thei oil khamlo le into dil lo ram China India South Korea Japan le United Kingdom ram ten har sana an to phanga EU ram somni paruk te pain natural gas energy chu za a somni zet Russia tangin an cholut ani economic manga inshekna le inhremna hi thilna mai lo tak ania a hrem tu le atua tu khan an tua dun ve angai thin ani Silchar le Mizoram inkar boi hleka Silchar vai ho in Mizoram kan rep char ron tia Mizo mi pui momo an dan cha chuan an mi le sa sum dong mi te le an economy point atur ve tho thin ani hi Russia chu khorvela oil le energy gas thon chuak tam ram palina ania Russia atanga oil le gas le phal ani lo chuan Saudi Arabia le United Arab Emirates lamin Russia ai an o anga imela ma se OPEC Organization of Petroleum Export Countries te thutluna angai rona OPEC ka hian Russia chu member ani ve nge ani ma se Ukraine ramin Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT atanga Russia pe chu an phut chu an ti don ri lo Ukraine hian Russia chu Visa le Mastercard mang theilo a siam an du ani West Drum ten Russia an hrekna le hremna awangin Russia Stock Exchange rate atlathiam ngala 9% zet an lo to ani an poisa ruble chu US dollar laka ahlu lo chho thlea Russia sum dona thil angong hle anga Russian banking system chuan US market le financial thil engma ati thei don lo ani Russia hian international bank ada kham US dollar tu le ding on zaruk somni huvel nein an soi Brian T. Wool Office of Foreign Asset US Treasury Senior Advisor Hui Chuan kumsang khazwa somsani pakua Soviet Union in Afghanistan arun po khan Russia hremna chuan an economy angong hlea ma se angong dan hi kumkhat nuwa chu alo lang tan ani ati chuti ani chuan tuna Russia hremna hi an tuar mai lo theibok SWIFT atanga Russia the chu adai chu G7 hruai tu te chuan an rem te ri lawa ma se tuna hremna po hian ati boi hle tura an ngai ani President Biden an Russian bank lian pani sipaita Bronzevas bank le Russia Central Bank hremna aron puana hian sipaite bank a ringot po US dollar tu le ding on somriat poruk vel khoi che theilo ani anga ma se Russia sarkar chuan Central Bank kaldangin an ram bank har sana to ta chu tranpui atum ti apuang US ina a hrem zinga hian VTB le Shar Bank lian te an telani International Monetary Fund IMF photopa Kristalina Georgieva chuan Russia in Ukraine aruna wangin kuvel sumchet veldan global economy system angong hle dona ma se Putin a chuan pui atimi alawani ti in Ukraine run chu adem le Australia New Zealand le Japan te point Russia hrem turin West Drum te thuthluna an thlop ani Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan G7 ramte thuthluna in anrama Russia thil nei a hreng ha lang Australian Prime Minister Scott Morrison point Russian official Ukraine run pungpui tu mi jathum somli pakhatte visa pek lo le Russia a thil thon lu lo te le military thil kai hnoi te ti top te Belarus trama Russia tho pui tu te hrem an yang ati New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ni point andrama Russian official zina khapa thil thon nu le lak lu khap ani ang ati NATO member Latvia le Lithuania ramta chuan andrama
Russian TV channel an pek te an ti top ngal veka Just Republic point Russian hotan visa a pe du lo Ukraine run du lo na hi khovel khopui sang New York London Tokyo Moscow St Petersburg Lisbon Beirut Boston Denver Paris Jerusalem Madrid Geneva Dublin Prague te chuan Ukraine run du lo lan tirin mi pui an pung khoma Russia khopui Moscow mi sang chuang le St Petersburg ka te Putin thil ti du lo na etirin Russia rampuma mi sang khazasari man an ni to ani Russian ep tu hroi tu Alexei Navalny Putin a ep phaberangai kumni tang tura sempoin then ram thlambuang taka run chan tur pakhat ma lo ti in a soi sela tin khopui sang mayor office a thok official za somnga pali lain President Putin a hna Ukraine run an du lawa sipai nu ki thoi an pu thu jekin an thlen ani Russia in Ukraine run awanga ko thlangram ta hrek na le hremna wangin huit oil le gas man ato chonga la huit po kum ko chunga to bera thleng tua crude oil barrel khat US dollar za panga akai dor to ni kum sang ni songpani nu a to ber hun a thleng mek ani Russia hian ni ten oil barrel makna duai so ma lai chuka chu khovel mo 10% ani EU ram chu natural gas a 40% a supply chain AFP news on Russian sipaiten nimina Kiev khopui thlaklama Gostomel airfield le Antonov airport chu la ngai tomin Belarus ramatangin paratu paran tumluta inka na sataka oma helicopter ral tu theile jet fighter mangin an be ani ati Russia hian Sukhoi 27 fighter te an mangani Belarus sipaite po telin soyani mase Belarus sarkar chon he punei apathung Russian Defense Ministry chuan an thil tum Ukraine air defense system chu 74% vel ti chin an soya papakhat tlathalang ke perwanga lule mai thi nuang mai kumsum nga pani mi chuan Putina kota in pe kai chuan thi a thazo ka ni ti in Russian sepaite a thei anga beilet atum ti AFP palai ril Ukraine Armed Force Chief of Staff Valery Zaluzhny chuan Gostomel airfield chu lak len nge angai ti in an sepaiten an hol mek ni na soi hetianga Ukraine air defense mun pui deuh lak masak a thunun hi Russia thil tumania Antonov airport baka Ukraine sepaite chuan Russian thlonak an kapla mi songpani an thi ni in an soi US one EU rama omdula US a ral tan du te lodon son antoma Israel point Ukraine rama juda omde chu a thei ang in tran puetiam Israel foreign minister Yair Lapid chuan Russia in Ukraine arun ringo chu khovel dan bo chiat na ti in andem thun suya chuti rualin chom dol na tho humanitarian assistance titurin Ukraine tran pui an tiam Ukraine a hian juda saruk avel an omni in soyani China point Ukraine rama Chinese na thakho ommi saruk vel ta chu Sunday thlengin phur ho turin ro manan siama India in engamazat India na phur ho ta bok UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet chuan Russia che dan chu khovel dan bo chiana ani ti in Ukrainian refugee ten Moldova le Romania an pana mani in le lo tlan chia san nuai an tling to ani ati International Committee of Red Cross how to Peter Maurer chuan Kiev khopui chu missile in adeng na salia Russia chuan human rights aza lo ani Ukraine 8 workers saruk omin Eastern Ukraine le Odessa zali omin kanin dai lo le ani ati tundin mona chuan EU ram somni paruk ta chu Russia hrekna le hremna konga ani thurul viau ria ma se EU rama Russia chuan sum dona lian pui alo nei a hremna awangin trade energy le transport hela bank an phang ve thei don se lawa Europe financial market a Russia an che thei lo chuan EU member tam takin an tor ve angai nge yang EU rama rau Central Europe le Eastern Europe om ram ten Swift atanga Russia pe chu andu lain Germany le Cyprus ram ta chuan ata tol te in phalang ni se an ti thungani Russia President Putin chuan Ukraine aruna wanga an ram dang lo in rol tum ta chu na taka win in history apo in riata in mungai lo in ma chonang atia hei hi nuclear bomb manga vona ngai ani US President Biden ero chuan Putin a tong kampan a hria thiam lo thula enge aril ru oma a soi ka hre tiam lo ngai dan ka nei lo ve ti in zona chang ani
Simon Miles Russian expert Duke University chuan Putin a thu soi bang hi nuclear ral tuam man soina ani ati President Putin hian nuclear warhead sang sari zanga vel ani han enchin vel achak deuh ni in alang Odisha region a NATO member Turkey indo long chu be ania Turkey chuan he til hi athu takin NATO member te hne ra zual ko win NATO article 4 agin thil om dan soi ho arot NATO member somthum ten anem ti tlan chuan NATO article 4 agin an member ram be na chu amani ram be na ngain an beiron theidon ani eng thil nge lo thleng zel don i lo ngai chang zel report mai ti ang viewer te hne nangen na je veleng o kan channel mila subscribe sak lo te khan milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa tin kan video upload thar te in lo dona in lo hu hal zel theinan in tan po arem chan nan arem chan jok na turin notification bell kha in metanga ola in da don ya